Limited edition soccer ball ya mahala ha o reka ka 650 kapa ho feta o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo jwalo ka 145 gram Doritos corn chips reka dife kapa dife tse pedi ka 40 ranta o boloka 8 ranta kapa Cadbury 5-star lunch bar PS Astros kapa Crunchy reka le highly dife tse pedi ka 22 ranta o boloka 8 ranta ditheko tsena di fumana ha o fihlela ka la 24 May spa fela hona le dipehelo. Hona na ke la haula jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke le Lesedi FM message to ke ena ntseng ana le rona motsotsong jwale message you were still explaining your event. Yes, so the event we are co-staging it with Destia, the Department of Economic Development. It is on the 21st of May, as I've said. We would appreciate it if at least by 8 o'clock people are there to register. But we also have a survey, which I am requesting that SMMEs complete that survey questionnaire because it helps us to plan for the challenges that they have so that through funding and also training, we can know what is it that SMMEs in Free State need. So that survey, they can email us on info@smmesdf.org.za. We can send them the link to complete, even if you are not coming to the workshop, but please complete it so that we can collect as much information to understand what is it that can be done for SMMEs in Free State so that we do not assume that the same challenges that are in other provinces are the same as in the Free State. In particular, we want to deal with this challenge that causes SMMEs to not access procurement opportunities, which is compliance in its broad scope. For example, you find other businesses that are, let's take Spaza for example, recently. The Spaza shop. The Spaza shop. They don't comply. That's why it's difficult to get the funding that has been made available by government, for example. So those are the things that are critical, and we want to know what are those challenges that each sector is facing so that we can then develop solutions to respond to those problems. So this is not just a talk shop. We are at work. We are working to make sure that we have a structured response to the problems of SMMEs in Mangaung through skills development and through finance. Mamedi ka bokhutswane ha ke se ke diwetla ka hodima dihloho ke na tabeng tsa message ke hore ha ba bang workshopong ena e tla tshwarwa ka di 21 tsa kgwedi yona ena ya motshianong bana le Destia ke lefapha me ba tlotla ba shebana haholo le borrakgwebo le bommakgwebo haholo ho tsena tsa di tuck shop mo Mamedi e motle mme ba ipiletsa hore bohle ba tle ba fihle e sale ka nako. Sebetsi o moholo o tla etswa ke bona ba SMMEs mmoho le Destia ho etsa bonnete ba hore ba fa batho kwetliso e ba tshwanelang bakeng sa kgwebo tsa bona ka hara province ya Free State. Ha ba batle hore ba tshwane le di province tse ding kapa genne ge botse dipotso tsa hore province ya itseng Gauteng ho etswa tjena ba batla ba etse ntwa bona province ya Free State ka tsela e kgethehileng. I think I have put things correct. Yes, you can conclude. Okay. In conclusion, we are also inviting those who are innovators. We have a competition, so the program for the day, we have set a full hour for those who are innovators in the Free State, because we understand the challenges of innovation and to deal with the problems that we have in our communities and in these SMMEs, we need technology, we need solutions. So we want to encourage innovators, young people to come and pitch for their innovations.
We have partners, for example, like Telkom, who will be part of us in terms of awards for those innovations that win. But importantly, we want to link those innovators to companies that can coach them, that can finance them for partnerships, because we want to see change in our communities. So if you are if you have an innovation around community safety, around services that are offered by SMMEs, please come forward, email us to get that survey completed, and please be ready to make your pitch in about 7 minutes on that day. Message to before the one that you mentioned before. All right. The email address is info at SMME SDF .org .za. Thank you very much. And then the venue, it is the Mangaung municipal offices, the Glass House. Glass Place. 8 o'clock. Let us be there. Let us work together to create the change that we want to see in our local economic development space. Message too. Thank you very much for your time, madam. Thank you. I really appreciate it. Thank you. Mamedi ke tseo ha ditaba tsa bohlokwa tse tswang ho bana ba di SMMEs ka hare ho province ya Free State, mme re a mengwa he re le bo mmagwebo bo rragwebo ha re iponahatseng ka lona letsatsi leno la 21 ka mona ka Bloemfontein Bloemfontein Municipality Offices, Glass Place ke hona mo ntho di tlabeng di etsala teng e le 14 pele ho hora ya boraro re mmoho lena le a ratwa le a tshehetswa manta o fitlela la bohlano ke lenano la jwale ke nako ka jeno le etswa ke nna Matshoho Mahloko kopana le nna la bohlano le leng ge etsa tjena.
nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS ya lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Ka boribiribi jwale se ka phea fela, phea setjhu se nqo ka Knorr. O mametse jwale ke nako ka baka o pula moratšhabala la skrima o na e rata phetheng sebeletsong e ratwang Lesedi FM go Lesedi FM fela #bohlokwa ba hao. Lengau People Society e le mema kopanong ya bommakgwebo le borrakgwebo ka moqebelo ona o riang re o lebile ka la 16 kgweding ya Motsheanong 2026 ho qala ka hora ya borobong hoseng mane President Hotel Bloemfontein. Bakeng sa o beeletsa sebaka letsetsa nomorong tsena tse latelang 081 453 5369 kapa 073 664 8119. Ntate Tlale o le emetsi. Re ka leboha boteng ba lona bohle. Wa lala wa sala ha le hole Lengau ha le hole. Mamedi motle bekeng e fetileng re ile ga ba le monyetla wa ho buisana jwalo le mafapha a fapaneng a masepala wa Mangaung. Mme mafaphana a ntse a tswela pele ho etsa mosebetsi wa bona ka boqhetseke le bokgabane bona ba haesale. Le ka jeno ke na le lefapha le ikarabelang ho di CCTV. Bekeng e fetileng ke ile ka bona taba di CCTV ga hloka motho a buang ka tsona. Ka jeno ba latetseng Ntate Mthembu ke itse ke a mo batla. Hona le di-camera tse re kopanang le tsona tse re ka tlatsang mona re sa di bone hobaneng di itlamele dipatwe ha re tsebe. Ntate Mthembu dumela. Dumela ntate ha mona tele kaenda. Ke a phela o phetse ntle kgabaneso. Ke phetse. Ke a leboha. Ntate Mthembu buela pela tsepena la o ka isuna ha ona gang o utlwa kgabaneso. Se ka isuna haholo. Ntate Mthembu ha re wele ditabeng CCTV ibile ke a bona mona o ngotse kwa Senkgweshe le kentse le dipalo J534 ke eng ho etsahala? J534 ke document e re sebedisang ho fina batho ba sa complying le molao wa masepala. Yes. Molao wa masepala re bua ka molao ofe? Ke bue ke re di shopong. Ntate. Ha re fitla shopong re thola hore hona le dintho tse seng hantle, like re thola di complain from ho setjhaba hore shopong so hona le dintho tse seng sharp, then re ya mo shopong. Ha re bua ka ntho tse seng sharp re bua ka dijo tse senyehileng then le batho ba ba rekisang especially di foreigners ba robala di shopong. So ra ya mo re le lefapha la law enforcement. Ha re tsamaye re le bang, re tsamaya le mafapha mang a masepala ho kenyeletsa le Sponisa. Yes, ba re sebetsang le ona. Then it's multidisciplinary operation. Ntate. Yes, e be re kena mo di shopong tse. A ko re hlalosetse ka di CCTV. Ke hlokometse ba o file taba ena go go bolelle ka yona. Ho etsahalang ka di CCTV Ntate Mthembu? Ka di CCTV ntate ka bokgutswanyana re na le di CCTV tse teng ko mo
mo toropong mo specifically mo CBD re startile teng then hona tse re na le di-CCTV le di-cameras tse 58 tse teng tse re na leng tsona ka hara toropo ya Bloemfontein fela ka hara toropo ya Bloemfontein but nako ha ntse e ya re tlo di extender yes to other regions which is Botshabelo, Thabanchu Tweespruit a se ya rona Tweespruit ya se ya lona ke Wepener which is for Manaledi then le Solpan yes ke dibaka tseo re tlo bona di-CCTV di ba teng ho tsona yes ke ntho re ntse re plana hore re etse re di kenye ho tsona tsena tseo re di bonang ha re tsamaya ka mmila wa N8 tse ka tlatsang batho ha se tsa lona di-camera tse dulang mo metseng ka ga tsela tse tsa rona tse kgolo no for hona tjene re so iko ditseleng tse kgolo ntse le ka hara toropo yes mara re hlokometse hore hara toropo hona le tse ding di-camera tse kentsweng di kentswe ke di-private securities so le bona re ntse re bua le bona hore ba tle ho rona so that re tlo sebedisana kaofela jwale complain ntate Mthembu fitlela ha jwale ha e sale le dikenya na le se le atleile o tshwara batho ya re atleile re na le di-arrest tse ngata se re di entseng yes ba bang ba tshwara batho dipoo ba nkela batho dintho ye le kgona mpona hore ke mahloko motho a ntshwere motho o poo la mpona hantle yes ra kgona ho bona because be le kae ka nako e lona ke re ntse le di-officing re na le control center mo Maspaleng o ka mantswe a mangwe le jetse batho metseng mona ha ka ga toropo hela potlaka ka pelenyana mmileng o itseng ke bone mang o aperetse tjena le tjena tlo le yena ke ka mogolo sebetsang ka teng no a re bolelle mang le mang re sebetsa le maponisa then le law enforcement ha ke re mohlomong le a le letsetsa bona seponisa le batho ba sebetsang le lona re bua le bona hore plekeng e tjena hona le motho a pere diphahlo tse tjena then o tsamaya tsileng e feng strata e re ha re phethela nna le wena re qetela taba tsa rona le wena temoso keletso o ka fanang ka yona ho rona re le baahi kefe malebana le taba tsena tsa di-camera tsena tse ngata tsenana kore ke mphe advice ntate no from o department ya rona ne re batho ba ska tshaba because re na le mathata a hore batho ra ba tshwara ba itsang ntho tse wrong then batho a batle pele ba tlo ba di-witness after re tshwere batho ha o tlamehile ba ye di-police station ba lo etsa di-statement ha ba so ke kopa batho immediately ba bona ntho e tjena they must report to the nearest police station then le rona ba bue le rona Ntate Mthembu di ngata tsene ke tlamehile be go botsa tsona ka lebaka la nako gabane yo suntumelle ke tle lebohe sebaka se re ka dimmeng sona le ditaba tse re fileng tsona tseo ke dumelang hore ba ikutlwetse ba aiba mangaung ka kakaretso ke lebohile ntate ke lebohile menahane gabane yeso ana kwene le ke ne ke tla pina ke a rata yena morena ele ha o eletsetsa batho ba thabileng ba etsa tjena
re entse taba rona ngwana sesi ke bua ka ngwana Auslisbeth Lerato Mpopo ke ena na hlophisitse mmino a re ke tle go je sona ka Lerato Thaba Morobani o ile a tla re phela tsona motho e motle o re nna ke tle ke etse tsane tse tlwaetsweng ke bomme ba lefunga tsa o tshola ke le tsholetse tsona ne di le jwalo duma tloho horra ke boraro ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa taba tsena ge di balwa ke tsietse mohaladi ke o lebohile kubu ba mamedi kgotsong beng ba makoloi ba ka itukisetsa ho nyollwa ho hong hape ha ditheko tsa mafura kgoding ya Phupjane fela ditheko tsena di ka nna tsa seke tsaeba tse phahameng haholo bakeng sa bakganni ba makoloi a petrolo lesedi la moraong ona le tswang ho Central Energy Fund le bontsha hore ho lebelletswe hore theko ya diesel e phahame ka R4.41 le R3.52 litara tlasa leano la ho rarolla theko ya parafini theko ena e tla nyollwa Over the past couple of months, we've seen the geopolitical tension between the US and Iran, which has been the primary cause of high global oil prices, which obviously has a direct impact on fuel prices. Now, together with a weaker rand against the dollar, which has caused an increase in the cost of importing fuel, as well as the phased withdrawal of the general fuel levy reduction, all of this has caused a spike in the SA fuel prices. Lekgotla la Magistrate wa Pinetown KwaZulu-Natal le lokollotse moetapele wa National Coloured Congress ebile le setho sa Palamente Fadil Adams ka beila diranta tse dikete tse 10. Adams o tobane le diqoso tsa bobodu le ho setisa toka ho phethahatswa. Ho tlalewa hore o ile a ya hloma baqosuwa ba babedi dipotso dinyeweng tse fapaneng tse fuputswang ke sehlopha sa tshebetso se tadimaneng le dipolao tse hlohlelleditsweng ke dipolitiki nakong eo baqosuwa ba neng ba le tjhankaneng ba emetse ho hlahella ka pele ho makgotla a dinyewe. Magistrata Wendelane Robinson o ntshitse taelo ya hore Adams a se ke a buisana le dipaki ho kenyelletswa mapolesa sepolesa sa eThekwini Metro kapa ba lefapha la ditshebeletso tsa ditjhankane. Ho bile ho tlalewa hore o lokela ho itlaleha stationing sa sepolesa sa Mitchells Plain Cape Town habedi bekeng. Ho lebelletse hore nyewe e kgutlele lekgotleng lena hape ka la 14 kgweding ya Phato. Komishene ya ditshebeletso tsa toka e behelletse ka thoko nakwana mosebetsing moahlodi wa lekgotla le phahameng la dinyewe Eastern Cape Belinda Hartle ka mora diphuputso tsa ditlaleho tsa boqhwala ho se tsebe mosebetsi ho hang le boitshwaro bo hlephileng hampe. Sena se tla ka mora tletlebo e hlahletsweng ke Thozamile Semekazi eo e leng mosebeletsi kantorong ya moahlodi e moholo ya sebetsang Kukombo. JSC e bolela hore lekgotla la yona la komiti ya boitshwaro le thontswe hore le lekole ditlaleho tseo. Zolani Moya o hlophisitse tlaleho e latelang. The Commission concluded that Judge Heddle be suspended from office in terms of Section 1773 of the Constitution, with the condition that she is allowed to finalize her partly heard matters and reserved judgments during the period of her suspension. The Commission has further directed that the head of court in the Eastern Cape Division of the High Court take reasonable measures to minimize interaction between Judge Heddle and Semekazi during the suspension period. Judge Heddle's suspension will endure until the complaint against her has been finalized. Zolani Moya, SABC News in the Eastern Cape. Sehlopha sa baahi ba tswang makaleng a fapaneng ka hare ho masepala wa Cape Town le lefapha la ditimamollo le pholoso ho kenyeletswa sepolesa se tshwere ka thata ho abela baahi ba mapolasing dijo le dikobo tikolohong ya Breede Valley.
di gola dihoho tse marokgo a dibakeng tse tlase mme seo sa etsa hore baahi bao ba se ke ba kgona ho fetela dibakeng tse ding pakeng tsa Worcester le Villersdorp. Ke batho ba bane ba timetseng Breder Valley matsatsing a malwa a fetileng ka lebaka la digola le dipula tsa matlopatlopo. Moeli wa lefapha la ditimamollo masepaleng wa Cape Town ke Jermaine Karelse. We're currently standing on the Skerpenheuvel Road that's leading to the farm, alfalfa farm. The low water bridge has been washed away since Sunday. So they say about 200 persons over there that hasn't had any maybe sustenance. So what we're doing now, we've established that we're taking the boat through, see how far the guys can go, establish contact with the farm owner, come back. We've got 2 inflatable boats over there, so then they can ferry the food that has been loaded on the truck from Breder Valley and take it to those families. Ditaba tsena tsa ura ya boraro di fella mona boela mamela tse ding ha ura e tlabele ya bone re a tella afternoon drive. Ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a rohana bana ba tswe taolong ho o tla bona ba tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi bophelo ba baahi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho thewa ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi ke molelwa ke nnete Lesedi FM ke molelwa e supile fela metsotso le sekotho ka mora hora ya boraro ke la bohlano he ka jeno momamedi dumela ho lela haufi mo leng hona teng o dumediswa jalo ke the bundle of joy Thabo Mokone go re o dimehlola matsatsi a 15 dumela nhle ba khotsi ba rona ba di 15 re lebela ho lefela tsietse moholadi ka ditaba tsa hora ya boraro tsika tlebela khutla hape ho reng ya bone re kena ka manatela re ya tella drive time ho tlwana jwale ho reng ya boraro fitela ho reng ya botshelela ho tloba monate sa le moeng sa hao kwano Lesedi FM ska bala SABC Plus app khona o mamela SABC dikanale kaofela o le kae kapa kae neng kapa neng nna la ka lebitso ke Thabo Mokone the bundle of joy e ka ntia ntho nang ka e fufisa ke le monga mo fufisi mo le nna o teng thoko ka kwano ke botjalo ka setshwana top lama 7 topi ngwana malume a kule ba holo tibla mo le Mohammed Sonzo le fela jwalo ke la bohlano he le fihlile mehe wa tseba ha la bohlano tjena go tshwaretse boithabiso gallo e tsama ne ba ro se fetwe ke tseo re fuparelletseng tsona jalo ka boletse ga itsedi ka nna ke le mawela topi FM fela ke la bohlano mpitsa top lama 7 re felletse re le moifo teng ha o file nna kwano bongane Chabalala Bongzito ke lebile haholo topi ke a leboha le wena bundle of joy momamedi wa sebeletso ya Lesedi hohle mo mametseng o le teng dumela o dumediswa ke Bongane Chabalala re tlo ba mmoho sekhutlwaneng sa dipapadi ka hare ho lenana o lena la re a thella re tla kopana mane metsotso e 30 ka mora hora ya boraro e 30 ka mora hora ya bone le 30 ka mora hora ya bohlano dingata go tshwaretse tsona tse o ka ratang o di tseba wena ratang dipapadi jalo ka ebile re kena mafelong a beke o seke wa fetwa dumela ha letsatsi le rapama sa sanka le re a thella afternoon drive show go Lesedi FM e ba le digalala Thabo Mokone le Lebo Mawela ba di hula mmoho le ka Kapa Bongane Chabalala di hora tse tharo kaofela tsa monyaka o sa feleng Auslebo la Mtitibos ke the best top number 7 hakule ba holo ga itsela motho Sonzo le fela jwalo Mohammed mino o phamisa moya le tseding tsa morao tjena re o tlisetsa dikgoku le ho shaba malotsana go Opportunity Mondays Hustlers Tuesdays le 30 under 30 hodima mo re ikgantsha ka botjhaba ba rona le ho bapatsa dibini tsa mefuta e fapaneng ya mmino e kenyelletsang amapiano hip hop le mmino wa bodumedi mona re o beha leseding le go thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena ke monyaka fela go ya go ile nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha
diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Lesedi FM ha se modumo fela, ke mokgwa wa bophelo. Iphe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM ka jeno. Dikipa tse ntle ka diranta tse 250. Tshetse mmalwa ho tloha ka ranta tse 800 ho fihla ho 1,064. Tshetse e mebalabala ka ranta tse 550. Le mokoro o kgadisitsweng ka ranta tse 800. Re fumaneha de Colony, Bloemfontein, Hainie Mall, Maseru le Design by Babs Randburg. Kapa kena interneteng ho katibaafrica.com kapa o re latele ho marangrang a Lesedi FM. Lesedi FM re apesa setjhaba ka motlotlo. Heidelberg, toropo e ka borobo Tlhabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelwa. Leboli Tibos, ho riatella. Osinatati wa tumunje wakatile wala kala matagala wakatile yole nkwana bakufa Osinatati wa tumunje wakatile wala kala matagala wakatile yole nkwana bakufa na kila tawa ili kuote safering eri puata wa tunigo nkabanya ebele nkwana wa profanansa o munsi baba
Shandesh, Mafikizo, Holy Chana, Emko, Sanner, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mugwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Vishol, DJ Hoto, Tisetsamulo, Busan Fest, Zela Zoshi, Itabedi Sahala Mokebelo, Wala Mashume, Amabedi, and Alametsu Supilium Pucha, Sun City Super Bowl, Minyako, Etabu Wakahora, Yabobedi, Mozia, the ticket to Tona, Difumani Hausan. City.co.za. Let Ticket Pro hook alaga 350 rand. That's so Safiti Kisiakala Mosan City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag Siakala Mosan City. Sabolile butumela nhleng molebo mothabeng ka bepena wa hola le bophelo ka bepena wa hola setlolo sa mme Malepo Mabi le Omphile ngwana wa Motshidi Sitladi ka Bloemfontein ka 7 days ona hola etsa 3 years danko Tibos le lebo ka mo ho shapojwa sentse ke na le lona ho tloa no ke ka 3 fihla ka 6 o'clock ke le mametse ke le ka mona ka clearance khubetswana ke mantshaka le bona dankos. Hello Boskin, mushapojwa Boskin. Ane ke a tshepa o tla ba monate ka jo ke bile ke Friday. Ya yula batla go bolaya mmino wa sekgowa man, mmino wa sekgowa ba batla go bolaya man. Ke a tshepa o lona ditlaja fatshe Boskin. La ntlong le ngwe jwa le tumamela radio ke sentse ka mona ka petsana re tanko Boskin. monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le leng. Ho kenela bula account efe kapa efe e tshwarelehang ho app kapa lekaleng.
na o se o le customer ya Standard Bank ingwadisetse Standard Bank Connect online o iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kena le tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo. This is Mr. Cash Time KO. It's kind of God, this city FM. Lemlomile, Litabo, Lilebo. Let me go. Afternoon Drive, Calvin Fellow, everybody wanna be in. Mashavira Musulumunga Mitsotso Kamara Horena, Yaboraro, Yasansi on Medisa Kilimoela Top Lam 7, Nagafele TLB was a bundle of joy, Hotelena, Mohojalo, Libongzi to a radio. Club Sana Kajano Mamidi was a Joloka Suntu to the Hay, Barki TLB, Kakapili, Ebele, Kakamara, Joloka Sebakalabatano, Rosorala, Nati Farakachano, Nano Halenata, Makam Holy Rights in Katinga, Letata Makamuhano, Fapaning, Human into Tabasoko, Zertabin, Ruiz Zona Kajano, Horetella afternoon drive show. Arbatuto fit to Dula Leruna, Ridamasan and Moho, Selena Kafela Mamidi. I can tell you now, Kitsa Jonathan Ataka, Mudumana Kupang Semanati, Talaka Rulu Safiri Simpiri Top Lama 7. I can tell you, Kaisera Kalina, Ditsa Jonathan Ataka, Ujalo Fela Mudumona. Impehe Momidi Kiratella Reta Huta Camara, whom it's Suana is a Feri Simpilu, Pogafelo Lukisola Bagalena, Mera Hutla, Katojo Sarnal Nano Letuza Majua.